say ya hwe yie sebi ya sebi ye woroworo ye ho e wo social media no bia na da chi wakonya president bi se wo be ware no na wo be hu ya kofa mfo ne bia wa bro sebi otu ye ho abreko yi na da bontin a president ya hwa won wale nti e wo se wo bia ehwe ye eye prophet Opambour ne mfo ne bi enenam eye social media so na metumi se enye kwan bone so na ye nhwe nipa akofa samfo ni ba mehwe se obe like Attention TV no subscribe no wa share senia obi be hu ne ekoso ewo Attention TV eye 1996 eye prophet Opambour wo de eye abon bi ba bonti a ye frɛ no mi hu ni amenye sa nwom no mi hu ni amenka e de ebe nkra na mi fe yi wa ye atati da abon no so ye mi hu ni amenye na wo de sa abon no na Zion Felix etumi burubura internet mu akofa saabon ni picture de ejire e dia be doso po internet na Zion asem otweregu ase ne se uwo sa Opambour post za video no na se woti ase na se wonware ya wo ye bema ana wo ba na wonware ya na ndie wo ya ka ejire e waware na chese wo ye twem ho ye twem na se wo hu za video that time 1996 na sabre de also wo baku du na chese wache yie pepepa ena obi nso se obi nso be tro wa se wow oye legend na chese nche dan ye bibi hu biasa Opambour wono otena so ye ho sa na wo soma ne nkola ne gu social media ne so sa na ne ekoso bia mesro wo beba bedome nti se amesro o post obi video aya no ahwe mu yie anhwa no mi a ebeko abusuafo so de anu odi prophet Ebenezer Opambour say Zion Felix emetre ne nienti a wokofa saa ne picture no ebeto abonti ne mpo no eye Zion odi ne ho agro because that time na wo yes anwum no okohye baby ebompa yesa 21 days enu si na nanim atwe na nanim aye fiawa na tese waye ne komu nyina yiyi no enti Zion Felix amekire no nienti a okofa saa no beto internet a enkrofo ema ho comment na wo bedome no adome na busuafo nyina mayanko papa hwe na Abrante wo de me picture dada me hu ni amenye 1996 Bible 10 o se die ntino de Bible 10 prophet wadawro man pacho de ode ba ya nkasa de me kasa binim na me mebuwa na odifo em se obi na de abeto tia media bebre yes sir se ma ende na ama pacho wadawro man ama for they send me odi abeto social media secretary social media se ma ende pacho ada makajan se me fari so be hu se me twa edi Bible enum de ba code the whole word basha be bia code the whole word yes sir e dey ntino no dey ntino de Bible 10 dey obesa mo kire me wa we am curse in 1 minute wa hwe ye I will curse that person 1 minute make curse for nabusu nyina 1 minute yes sir ni wofa ne wofa yemra wofa ne maame no wofa no ankasa nso de meka ho list mistake ya ne papa say dimpani for me de animu fe wo make curse 1 minute minye asori no minye TV so program no na min table tire attention to the ba ya abranta ni hwa na min table tire make curse na je shabre atunu kro abribia ni krofo be sie furu obesie gu ne shabre na ni monyam so Jesus we obi nka bi da me ye ni ba me saw shabre bra wonim minye program we na se min tedie dia wo yesa minye no me curse no min fare that's right because enu tira de bia me yire mu ye nyam djuma mini mo nyam ya waji ma ye me oh yes mini mo nyam ya o mani ma egu ase pa enti wonu 1996 sane ya wona wo fa ne de mra wo fa ne maame ene ne papa ene na busia pani e de enka wo that's right anya sa wo sabi hu botai e ta chento de ba yes wo na wo ka gudi ka ka cheme bo wo na di ka ka cheme aha se die tro de ba ya bi ka sa wo jina onu juru da no wo se die tro de ba yes odi pom pacho capsena odi to so very good pacho ene se me pacho se sa album we me be sa mete ho asem abeba na me wia time no mon kwa me ye fasting 21 days and some be just happy channel
Sani ye babontie wo bia hu a odim rika beton no no. Eno no so betum te se amagan wo bia bete. Etine ma ye fasting 21 days. Ensuo kwa na me no ya me didi ye. Na busuampa ni nya bi da. 21 days fasting na me ye. Yes. And some me just happy to na no obia wo nyanko mi adunum na chi. Amane ye nsenchena wode wo wiase nyina. Ampa so wode tie me mpa bo ma ne be ye. Ebra dwene nti ase so. Did you understand? Yes. Etimi nwie no. Obekere mase. Yes God. Se nipa ne wo number na wan frɛ. Na manyantie bia menwie no. Anu me ye beba no. Obi kwantie po no obi te ka kire na kan so. Yes. Ibori yara ba somebody ikaton dori yara. Wantie po me bia man ka ba bia wo bia hu be wura ni mu. Yes. Anyway, you don't hear no be a luncheon no more sentiment me nipa don mun kan faso nipa don mun kan faso sada Ibrisi o mutu nyun kwa na yango bebere Jesus e yango bebere data one na yawo no one na kura mark wo abrancha san yawo na wo di ori masabri ikatondo di alaba ya madam ri malam ri araba kanala Jesus me bom pa de wura ma me kwa se we kini hu ye ni ya on so ka chim fiara man carry. But when I prayed, nobody catch me. The motive behind myself life. Your friend will Opambour the nation's one. Jesus. They be a mekase, me meka or mekame. Say me shrawa, me shrani mrasa. Nkofadi abako pano mi no habi diaba. Yes. Yes, I want to be insano. Zion we die. Minim se we nya. Zion ye bonu so na akoye ne de nti we die ma ona mba oto. Na kwa chechi ma papa ntem esi a papa wan hwe ni ye hu kura ye mbe no me no bra fom kakra mai e kua ntwa makra